Shubor nakaslem jong unong san hima. Kasamla Rimika Dekhar kepadang syong third semester ha Bachelor of Science hakyang nang ba college Juwai kalayathu bakajing jubab jongka it's a secret namar ka sngut hu bakla namar bakadang mut bakanong bishar ka kwa banekren shwa bakan bu jingkeli ha kajing yakop thei bhabriu Miss Meghalaya arja arpusau Henry Kampoi perkhat bakatu ka bakakren yaka kaladei ka jingkeli katkum kajing sapryang harun san social media kanong bishar kalabu jingkeli I really like your gown, so I just want to know who is your fashion icon and why. Karimika kala jubab, it's a secret. Nang ta kanong bishar kala ongbyang, can you tell me? But Karimika kala jubab, no. Henry kanong bishar ka klem kalishu. Watla kaniga video kala sapryang ha social media. Henry Karimika dekhar ka klem don ka jingsngo le ran. Henry ka sngo komen. Haba kala syajir banya kun syaka final ha ka jingakop thei bhabriu na Miss Meghalaya arja arpusau. Kepadang syudap syan halariti mau kasyang New Shillong. Bantip kambanya ya kajing sapryang katai ke video. Unong san hima ulalet banya kenduk kerpang bat Karimika dekhar. Kublai pi barok ki pajba ki baju kersan ya ka channel kejungi dong san hima. Sajin pat ni wara epi kubur ke basa tunat dia ke ba dang viral ne dang sapryang kawai ka video jung ini aktris jungi ya ke ba pajba ki lapet ki internet ba ya to ke video ba ki pet. Dia ini mentai ide Rimika Dekhar. Ibadai ru aktris jong kawai ka film joke mah. Hai. Kepada lepelaj bat mata iya kun ya kawai ka Miss Meghalaya ka tu ba pinai kun. Miss Universe Meghalaya. Tinggi kau mereka buat pi nama kau viral tu ke video pi batai kan dia capang tu ke video show bangnya cakamat ya ke jingi keren kumno pi si menta but direct show ini keren itu ke balik ke viral tu video show batai show ini ya kata. Katu ka video ka viral page mo namar kidon ki media ha katu kasngi kila shu record but kila ya post kum to te don pat ki ba screen record nengam tip te kila shu ya post cha Instagram Facebook but kala viral Ikali kumno itu nong jigeli nong besar mah por ba pi let isi mata itu ke Miss Meghalaya. Ikali I really like your gown. Who is your fashion icon and why? Henry ngapat nga dang mut ba ilong ba ile interaction bat nga tengah klaim jubab ya ka jinggeli jong tengah la syuong itu secret no te kibriu pat kipet da ka negative way te kila syu pen sapryang mo kenang ba ban penlong down yang ate tang ba ngapat ngala syu mai positive way te hoi kumta Kumut long kibreu kimut pen hiar kada ne pi lang ba kato ke jing bakla keren tu pi tengah ba menta pada pi sokuman ba kibreu kila itu pi. hoi Ngai ha ka Instagram bro kila bun ka video dan black cross ki sanlak do lak view ka video ka ba pi. Wara channel jong pi ro wara ka Instagram jong pi ro ha ki we ro. Ngi ba pi kala. Tiketu ka competition coba tai show bangnya kambah. Kumno pi poi bin shimata to ka competition Miss Meghalaya. Ha e ka jaka kalong to ka jaka. Ngapoy ben shimenta ka to ka Miss namar ngala don lupay kata ka sap mo kum hakilay model. Temenins nem ro ngala shimenta tengah klem poy sa HA tengah lawan biang menews nem ngala shimenta. Te ka lapenlong ya ka to ka Miss Universe Meghalaya ha lariti. Nang ta ka audition pat kala long hani ha courtyard menang nang tu pat kila shim audition pat kila pelong hang tu. Te kitu kiba job nang tu kin sayo ban like ya represent ya ka state ha Miss Universe India. Ti hak tu por pi poi final ya tu ka Miss Meghalaya. Hoi ngapoy haduk top 5. Setenat di top 5 mak tu ke jingkeli ke ba. Katu ka jinggeli ka viral ka dei haga top 10. Nang tu nga sya select pat namar kila ai chance piang yang aban jubab da kawai ka jinggeli. Tengah la point top 5 te top 5 pat da kawai ka jinggeli. Ti kumno ki jet biang ya pi ban rong haba pi kamla ban keli tu ke jingkeli pi but it's a secret Kemut ba balik pi ong secret kemut ba ke jemut jong pi to ko. Da ikeli ngala ya tu ya pi mo ngadang mut ba isu interact bat nga tengah pat ngala syu ngaru nga lalong kumba interact mo ngala syu ong it's a secret no tengah ngadang mut ba insakli jingli biang yang namar bangam tip bakatu ka dei ka jinggeli te sakawero da kisyong ki judge ang tu da ki kren mo da mupis da automate kalong iku bangam sung thu than rate tenang tu pat hadin bala dep kli jinggeli ya borok ki contestant te utu way na ki judge kila ai biang yang ka chance ban jubab te ula kelima uda kawai pat ka jinggeli ke jinggeli ta ka por ba kamera chung yemi issue ta ba kamera ya ka viral dangi te ka jinggeli kalong kumni if you
if you give one advice to your minister in Meghalaya, what would it be and why? Te kamut ila kali ka advice te na banta kini ki leaders jong ni ha Meghalaya. Te hoi kata ka jingli. Ti ang klis mga menta pa den nomor piong ba it's secret kamut pimut ba kata ka de kam simet jong pi. Hoi. Pimut dur ba jong ba nginam la ba tu kam simet jong pi. Ti ngapat ang klis sa mga menta ha ka julong samla jong pi menta pat. Ka dum samlan It's a secret. It's a secret. It's a secret. Nung makataro ka de kam jingli na. Hoi ki. Nomor It's a ba secret. kibiri kala bayar li sila don kin mo ba. Perwane ba da persiane. Tabahdu menta la don It's a secret kain. Itu secret mo. Tudun bok ba kata ka secret jong pi. Bisa tu yang ngabar we. Tu ngatip bagi ba kalau secret na balong ngangit pen saya tu. Kade. Iya nga. Menta ada pidang pula Hoi ngadang pulih. Hey pula. Nga pulih ha kiang nang ba Government College Juwai. Hoi. Ngadang syong third semester menta jong ka zoology department. Atu sing interview pi pidang chong first semester Hoi tang first semester. So ka film joke. Hoi. Ini kan duk film joke bat mentang ni sunat ban wat pi chudu sani sejaka ka pi. Pisong pisa nomor ba. Ketukan la beral ba. Ti bat pidar mun ro to par. Pidar mun ba. Pidar tek ba usnu ro drong. Mano pentek itu sing. Ala dan hi makeup artist jonga. Tekila shu la shu plan maki hi kumnu banle. Tekila shu le hi hairstyle barok na dong sidong. Dia menta piong ba pidang late class, pilet jo ka zoology piong. Hai. Kan kata ni pi ba men pi kat badan program jong ka ini ki mes mo model. Pisi menta long kumno pi bate ka por, kumno pi bate ka ulit balong mes, kumno pi bate ban aktra so ban ang film. Teng happy ban pep sya kelas tang ba nga dapat maknaru nga namar nga haladi nga perkat ba wala da nga puli artat ru nga dehi ban mo ban pursue ya ka dream jong ate ya ka passion jong namar ba ngamla ban shu perkat ba hadin bala de pulingan yo ya kikam takadaw nga shu ya be kanika model kanika film ban ak film ban long actress namar nga perkat dale baro artli te ngan sayo ban pemi ai re mo sa in the future. Kunta mo setelah kita ka pi tres tom ha. Tengok pila jakta ka kam model ro pila lagi du third semester pila pas bahan semester pila pas baru subjek. Second semester dan shu ab result te third semester dan shu shong. Te first semester te biang. Pijan jikremen ba pin pas jekne ka BSc jong pima pa. Haba pil lan pole. Pila bon kam untuk dah. Hai ngadon jingkermen ni amde tang jingkermen bang ala sure ngan sa pas dai. Namar sin bala ngalek kamut ngalek be naduk mensin tengah pendep hi. Tiki kinong hikai kim keli yung syai pija. Bila se keli baik ba piak pinan baik ba cisen kasni ba piak sa absen ha kelas. Kade bun sin bang absen ki keli hi tang bun napten jong ki kila tip lupa. Pinjuang itu secret. Em hi ya kata tem secret re. Ki bun sin ki keli tang bang most kinohikai kila tip lupa hi bang pep namar bang ale shooting kumto. Te kinohikai ro ki kilong da mlong re kumto ki bai ba bishni ki bha bale ki thara ki support be yanga takadaw kim da kren re hendra ki shai ong yanga mo bai haba pile kumni te pidai ban perkhat ba mo na banta kalawe te tang ti menta nomor ba pi ong ba pi klem job atau kesen atau ka Miss Meghalaya pi job ya ka ki klem job ne klem job ai ngala subtitle ngal job ngayo Miss Talented of Miss Universe Meghalaya ajar pasau. Tentang te pinkut no hang tu ba kala viral yul se pi leran ban mi chasurok ne yul se pi leran ban simata biang ne kumno kapelong yang mesim jupi ba pindang slur ne pin lo kumno hade bala viral tu video ngam le rain re balai ngan le rain ngaklem le ngaklem le ka basniu na banta ki veiru na banta jongaru ngan wan biang la shim snem ngan sawan biang hakatu ko Miss Universe Meghalaya ngan shim banta biang but banya ishalantiru ngam le rain re ka kapelong yang ba kibrukin itu shu yang lo ka jumde balik kenang bakla te sakawairu kala long kum ka opportunities yang bangan long viral bah po social media te ngasiu komen jumde viral tu kami kenu shoot mo kadai ni kenu biang film ba ka babi viral kan te saju upor piong ba pidai actress te kharin ka film joke ke film thamai ne pidang
nonton film pemain mata. Ya menta tak mendon re Henry hadin ka film jo ki ngisu yale ki small project kum ki Oi. video ha YouTube Short film. te short film kum tu te nang ni syakmat te maybe kan sadon tang ya menta tempat don re. Piton jikremen ba pin sayo ban ak biang. Film. Ha ngadon jingkermen hina mar ngadon ka sap te tarai ublei un plihi kalat. Gida kitbok ya pin nomor Argentina setang mapi apet ba Tarai. kino sa film na shalong ro kidang lapit bahaya pi mentah tadi. Kitbok bomdai tang mapi rek bun kisam lakin mi shkamat. Hoi ka. Bakin mo singaski kan kasagumen ro kla support mentah. Bat nga ko aruban kan tiu ya ki samla baro kan tai bat shendrang ba lada fidon kasap wating mi bait bersyang bait ka ka bajia ka jing jong pi kalong bait ka plan jong blay bal lada fishem ya ka jing ero tur bait syakmat Perbaik shkamat. one day fin sayo hi ban Sayo kai yaw so bat ya Ngi pi ta ai kerteng mai ke jemut mai kerteng i hasi hayeng na kedi kerteng kumno. dai bakot ki paralog ki syukot i yang mai te mentapat baro ki paralog jang ki khot be yang mai wat hayeng ro men swakim tip re ba yang ki bru ki khot mai wadon ki paralog ba ki paralog ki syukot hayeng te kum ikun bahe ki syukot be yang apun Hoi. te ki paralog pat ki khot yang mai Dia harin bakal mi ka hadin kala viral tu ka video jong pi ki minta pilih kelas pada kelas ki ong kumno ki para slok bahasa Jawa ni bahasa Sulong. menshwa kalong kumni da ngalai syabar ki khot yang ajo ki menta ki la khot yang it's secret bit ngalai yo nam temai Secret. Sebangat aku secret. ting ki la shu pendom yang badai u secret Wah, udah secret hoy indai it's a secret kadai u secret ting ki la shu ong ni kong isu ong bumju di secret but handai di secret kisah yo ma kisah i pendom yang Pada ka kamburi ka jong pi, kaya kam personal jong pi, Hoi. ya ka ba film la ban se madam. kadai Wadi ka jingkli jong ngar film la mas madam. hai kan Tungis kamba. Usadan manor uban sa secret ipi. Ba usa ai buri ipi ka ba ngingim tip mo. kadai Tingikit ba kay piro ba. Dang tristom ya kam, but bara ti kam ka ba pi lero kadai lamba ka jing tristom. kadai Tikai ka kubar jong pi sa kisam la na matinteng kisam la mata. Tang ban kran bangi social media kiting. Nomor ba kiting kawai ban kong ban komen, ban syak komen. Kim pula syak adu manta. La dadal kena social media nginong yok ban se kinong alam jo ka jala la daki. Nong alam kimnut bani la da syak komen. Pibat manta bala syak viral gumne syak komen ki bro. Kay kubar pat syak kisam la. Ngan ong tang kawayaki para samla ba pe mangaro sedang mga viral katuka video Hoi. bun bah ki ba comments ni yang Hoi. ki ong balada ila don kerdan ru imnang ban kren kum ta ter tang ba kanu ba file don be uba kren sniu ba uba kren bah hendai pe ya ki ba kren bah namar dapi pe ya kitu ki ba kren bah em kalong ka ai bor ai mesin bah ya pi ba file shushu ba ya kitu ki ba kren sniu ro mlele ai bai bakin kren namar kitip bapi day re unong job teh takadaw ki kwa ba yapi ban penhier Here. ban mo ban long down yapi te takadaw wajud du jingker mentang na banta kitu ki ba comments ni yapi yai bai syakmat le ya ka ai bapi sniu badai ban le So telat ba pi dei samla pedang kanus ne mata. ngadang arpo Dang arpeo hendai pila la ban syai komen ki ba satar ba. Tingit kemba pinsalong ni wei no yalam mo. Hang no ka jaka ro pinsalong ni yalam. Tikat to gila kut ka jikren jong abat pi ko blesibon. Angkin bo pi ba pinang sedang klan ba pinapon kami.